Uwe urang ba ularing ko hakala warding bathang ya katengah jung ha kala handi distrik jong ka Odisha ya tu ki pulit hakasngi balang. Kane kala jia hakasngi hat majai hakasnong Shal Jodi ka gola munda blok jong ka distrik. Unila mani sabar baladan ripusan senam karta ularing ko kensan hakading bathang ya katengah jong ka baladan ripus senam karta. Karai bari hadin basaungut ki kun jong bat ki bahaying hasem kilalet sum haka kabadon hajan ka jaka thangbriu kabalong kat kum ka dustur yathu uwe uhe pulen. Usabar ubadai udkot bariam ka samiti jong ka gram panchayat ulayap hasian ulayathu. Inspector in charge ka Gegon police station udamu paraja ulaong baki bahaying kimpat pentip syaki pulit syapang kane ka jingjia.